Masjid Kapal. Lewat nanti nang. Depannya lewat nanti tuh. Di dalamnya nang. Ke atas saged, Pak. Medale mrikone, Pak. Oh, Nggih, pintune mriko. oh, Nggih saged. masuk masjid berarti. Nggih saged. Medale mriko, Pak. Lah nggih, masuk masjid niku to. Angsal nggih. Oh nggih. Nang.
luar juga udah buat wudhu.